is something called the peace of God. Go na le ntho e bitswang kagiso ya Modimo. Amen. Here's the first thing I want you to see about the peace of God. Go na ntho ya ntlha e ke batla go le e bona ka kagiso ya Modimo. The peace of God Kagiso ya Modimo is covenantal. e mo kgolaganong. The peace of God is not based on circumstances, it's based on covenant. Kagiso ya Modimo ha ya beiwa mo maemong e beilwe mo kgolaganong o tsena mo go yone. So, the peace of God Yaanong kagiso ya Modimo does not need ha e tlhoke news dikgang or reports kgotsa dipegelo or messages. kgotsa melaetsa. The peace of God is prepaid. Wow. Kagiso ya Modimo kgale e pateletswe. Remember, Gopola, God's peace kagiso ya Modimo must reside in your soul. e tshwanetse e nne mo moyeng wa gago. In other words, Ka mantswe a mangwe, when you look at your feelings, ha o utlwela maikutlo a gago, they must be at peace. o tshwanetse o iketle. Your thoughts Menagano ya gago, at peace. o iketle. Your emotions Maikutlo a gago, at peace o iketle. because of the peace of God. Ka ntlha ya kagiso ya Modimo. But your soul, Mme monagano wa gago, your inner man, motho wa gago ka mogare, needs to understand something o tlhoka o tlhaloganya sengwe about how this peace works. gore kagiso e bereka yang. Number one, Sa ntlha, it's covenantal. e mo kgolaganong.